लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा आगस्ट की तांग तरेट थांजे नुमित की खोमजिन पाउ ताबिरसी अहानबदा मरोइबा पाउ मिजोराम तमना चटकदबा पोचै पुबा गारी सिंगदा अथिंगबा पिबिदनबा आसाम की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा अपील तौरखरे पुखरंबम सुशीलादा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना थागत वाही फोंदोखरे सेलोइना लुपा लाख कुनमंगा अदुगा महाका चानबा थबक अमसु पीरगनी हाइखरे साना खोनबगी लमदा पीबा ख्वाइदगी चावबा मना राजीव गांधी खेल रत्न मना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हाइना मिंथोनखरे स्कूल फगलन से हाइबा मिशन से जिरीबाम ददी फागी ताहले हाइना माहिरोइलुप MSF जिरीबाम ना फोंदोखरे लंबी पाकथोकलपगा मरी लैनना थोरकपा चयेरनबा दु जिरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन JDO ना पेनबा फोंदोरखरे मतम कुइना कोविड लाइचना मरम ओरगा थिंगलुरबा भाईसंग महाराष्ट्र सरकार ना लागलिबा अगस्त की तांग 33 हौरगा हांदोकलगनी अमसुंग आसाम दंगरांग नौना मियोय 553 की मसादा कोविड के अनुभव केस थेंगनखरे लाइचर असिना पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 0.95 ओइरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ ताबिरसी आसाम मिजोराम गमखै लमदमदा थोकिबा थौदोगदुगी मतुंगदा आसाम लेंगाकना मिजोरामदा मतम खरनी ओइना चतनबगी लेंगाकना थोकिबा एडवाइजरी अदुल ngarang लौथोखरे लोइनना मिजोराम तमना चटकदबा पोचै पुबा गारी सिंगदा अथिंगबा पिबिदनबा आसाम की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा अपील तौरखरे चीफ मिनिस्टर महा की ट्विटर की पाउजेलदा हौकिबा जुलाई दा थोकिबा थौदोक्ता मियोय तरुक लेकिदबा अमसुंग अशोक अपन नंकिबसिंग अदु अथुबा मतमदा फगलकपा ओइरसुनु हाइना महाकना फोंदोके टोक्यो ओलंपिक की नुपी की हॉकी दा भारत की बहुत सिंधुना सरुक यारुबा मणिपुर दगी पुखरंबम सुशीलादा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेनना थागत वाही फोंदोकिबगा लोइनना सेलोइना लुपा लाख 15 पीरगनी अदुगा महाका चानबा थबक अमा पीरगनी हाइना CM ना फोंदोखरे वीडियो कॉलिंग तौदुना वारी सानबादुदा CM ना माइथी हौरबसु भारत की टीम अहानबो ओइना ओलंपिक के सेमीफाइनल दा चंगदुना सानखिबा अदुबु महांगना पुंग तौकटखि अमसुंग मसिना लेबाक असिगी मिपुम खुदिंगमक्की थमोय पेलहले हाइना हाइखि पनबा याय ngarang ओलंपिक दा सेंजेंगी तकमान की दमक सानखिबा मैच अमदा ग्रेट ब्रिटेन की मखुता पांचल मरी अहुमदा माइथी हौदुना सुशीला यावबा भारत की टीम ना मरी सुबदा लेहौखिबनी sir. Hey, Kurumjari, congratulations. Thank you, sir. The game do poba kobuya de. Poba kobuya de amna fajana sanai. Aduga hoy last minute do. Akhoi ki mi do tara khatang ai re do. Hoy, mi do tara khatang ai re defense ki yam part khara keno to budo. Anyway, no performance yam fajagre maro ina nangi performance to commentators in every part of the fields. The Susila ubo fange Susila ki magi energy ma si kuigi high game sigi samnabham energy kokam ni ga yam fajana ba ai yangam bane I Delhi the yenge ayuk yenge to amo mobile yenge ngalakone ado anyway karchu ai khoi de India de harau bun lore nang kari bangbe ojaina sir oina dum khara ai ga chana biba chana ga daba ai hoji railway da lei ju chip ticket inspector oina lei jabane adu dugi post dugi matung chana ba oina dum sir oina dum khara yengbiyo adu dorogade nang Manipur da leiningbra ba Manipur da laga leiningbra hoy sir oina tawbiradi ai kari Manipur da lakcharaga ai angang mayam kari semgat na bai dum khona jarani sir koi pulap punna honmina adi koi Manipur gi ju khara mingchat purakani dai mingchat sakulakani khara sir okay yam nungai re nang keno su ticket collector wera misi kana keno su ni ne kari Nilakanta. Oh, Nilakanta Zoo. Chinglen sana ju. Singlen sana sura. Ani chinglen sana ju. Maju ai ga post chamane rank maju. Mirabai Zoo. Mirabai ju ne. Adu si Mirabai lakhre. Adagi keno Nilakanta lakhre. Adu ahan bagi nanga gala ni. Ha. Atai nang isu ai na suitable post mai uju jai Delhi dagi Imphal yore
Ayuzik Chief Secretary Kegi Taurga, Noi Lakpada Pajana Grand Reception Taugani, Aduna Why, sir? Nangi 25 lakhs. Aduga Aduma Pirani Aduga Nangi Poshi, Police the Ngaka Levagi Mahuta from the Sports Department, Sports Department from the Nakoi Ani Hungi, Post Create Taurga, Adom do in a Labay Ananaba, Tambayanaba in a Simak, a Yang, Noi Halapaka, the Great Oyagedo. Kagen game. Handak Olympic ki nupagi hockey da chauna ahongba lakibagi iroinana sana khonabagi lamda piba khwaidagi chawba mana Rajiv Gandhi Khel Ratna mana Bharat ki hockey gi lamda thawan michakum ngalamba Dhyan Chand gi minglauduna Major Dhyan Chand Khel Ratna Award haina mingthon khre wafam asingarang Pradhan Mantri Narendra Modi na lauthokibani Bharata British singna palamba matamda Krista Kumjar lising machamapan kunipan lising amaga chamapan kunthra nithoi amasung lising amaga samapan kunthra tarukta sanakiba Olympic ta Bharat ke sanagi takaman laurokibada Dhyan Chand gi maroiba thodang leikhi record ki matungina British India gi mahut senduna sanakiba match chamaga marfu mangada Dhyan Chand na goal changmaga hongbutra chankhi Allahabad ta pokhiba Dhyan Chand masagi chahi 13 ta ngairingeda Krista Kumjar lising amaga chamapan kunithoi da Indian Army da yaukhi matungda Punjab Regiment ta mahak Major gi pham kakhi Army da changlaba matungda mahakna numidang thagi mangalda numit khudingi hockey sanabagi mato ubada mahaki maruk mapang singna mabo Chand haina mingthon khibadagi mahaki maming Dhyan Singh dagi Dhyan Chand thon khibani Manipur Lengakna School Phagalansi haiba mission asi Jiribam district tadi phagi tahalle haina MSF district committee Jiribam gi president oiriba A Rajiv Miteina Paumi Singda Phungdokre Jiribam gi mahiroi lup singna matam kaya gi mamangdagi Jiribam gi oja award pasing thambiu haina kanna lauringai saragasida covid ki matam asida Jiribam Higher Secondary School gi local oja M Romeo Singbo tha asiga August ki tang marida Education S ki joint secretary na Ukrul Higher Secondary School da transfer order thoropasi MSF district committee Jiribam na condemn tawi haina ngarang MSF ki office da pangthokiba pawgi mifam amada MSF district committee gi president A Rajiv Miteina Paumi Singha unaba amada phongdokibani pawgi mifam aduda MSF district committee gi assistant finance secretary O Johnson Singsu sarukjaki haina Jiri News Network tagi phangba pawa sina hairi Masi education sector da aduki mati sothara ba mphom mani ai mphom masi de siga koi awat pana big thalaba yam toina oja transfer am di utilize to wa asu mo kaya si jiri bam da le ba mairoi koi Manipuri Student Federation MSF district committee jiri bam na koi yaning de have si matam kaya gi mamang dagi koi mari le authority amadi pale ba sarkar singa sarkar da koi haiduna lagli bani adugu namna laibak thibani August ki tang mari da koi joint secretary Mangte Lartekom na koi Jiribam head secretary ki geography department da oja oiriba local oja M Romeo Singbo koi ukur da transfer thabasi mahut piram da transfer thabasi tasenga Manipuri Student Federation MSF district committee Jiribam na condemn tawi loina na lengang na thamliba koi school phagalansi haiba mission asi koi Jiribam dadi phagi tahali loina na haiba koi oja si Jiribam higher secondary school dagi koi release order thoki danabagi damakta su Manipuri Student Federation MSF district committee Jiribam mai kedegi Jiribam higher secondary principal su appeal tawjari loina karim hariba August ki tang mari da thokiba order asi mahut piram dana oja transfer tawba asi masi tanaba yaroi karigumba koi mari le nabu authority na tubu matam da hariba order se ka tabatari Manipuri Student Federation MSF district committee Jiribam na akan bomo da phongin tinsalkani thank you NHIDCL gi double lane lambi pakthok pagamari lenana thorak pa chayet nabadu G Development Organization JDO na pende pa phongdorakre hiram asigi matangda Manipur gi ngamkhai oiriba Jiri thongdagi laingang pokpi phawba National Highway number 38 ki lambi asi double lane gi survey taunanaba Jiribam gi district ki DC na order thorok pa matung inna Tamenglong district ka tainariba laingang pokpi gi thongdagi survey taunanaba honabada thorakliba chayet naba sing asi laikhai tadriba phawba survey tobiki ganu haina Jiri Development Organization gi president N Sadananda Miteina Jiri praja gi mahut silaga phongdoragli madudi sanaba yaroi masidi villager singna piraga sarkarna hekta wa phom jilep kada banate official document na settlement gi document na lep kada bani haijeningi
अदुना मुखोइना तौगिबा सर्वे असि अखोइगी लंबी सिगी थौबु ओइरिबा दायित्व लौबिगदोरिबा NSIDCL सु करिमता नॉलेज लेरमद्रे अदुना तौरिबा पुनमक्सिंग असे मागे मयाम सिंग असे येंगुरो मतमदा अखोइ जिरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना जिरीबाम प्रजा मियामगी महुत सिंजरगा अखोइना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट अमसुंग तमेंगलों डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन अनिमत्ता अपील अमखक तौजरी मदुदी हारिबा जेनरिबा लेंगांग पोक्पीगी विलेज एरिया से अथुबु मतमदा लेखाय म ताबीदना हिस्ट्री दगी मैहोरोन दगी जिरीबांगी एरिया ओइदना लाबा हौजिकसु ओइरिबा जगह से जिरीबांगी ओहेन बीदना अदुगा लोइनना अखोइगी रेवेन्यू की रेकॉर्ड यावरिबा अदुगा दाग सिथा पता पीरिबा अदुगुमलबा जगह से हिल एरिया नि हाइदना लाना पसा तौरिबसे तोहन बीदना सर्वे असि जेनरिबा मफम असि यावना पुन्ना सर्वे तौबिरबदी अखोइ हौजिक सर्वे तौबा लाइबा नेशनल हाईवे पाथोकपसे अखोइ वी आर मोस्टली वेलकम अखोइ याम वेलकम तौजै तौरिमसुं हारिबा जगह असि सयेनबा लोइसनबा ngamdragadi येनद्रिबा ngसाइना मथक पंजरिबा अखोइ मणिपुर की बॉर्डर ओरिबा जिरीबांगी थोंग असिदगिना समु पुनबी गुलाथोन हाइना खंगरम मफम असिबावदी अखोइ यामना फजबा मवंगदा अखोइ लेबा की कानगदो मवंगदा अखोइ सर्वे से तौबिरो अदुगा वाफम असे लोइसनबा ngamद्रबनिना ngamद्रिबावबा एडमिनिस्ट्रेशन अनिना लेखायमा पीबीद्रिबावबा अखोइ की जगह से अखोइ की चपचाबा असेंबा इपा इपुगी लेजरबा पोट अदुनी हाइबसी खंगन बिद्रि भावदी अखोइ लेंगांग पोक्पीगी अपुनबा विलेज एरिया से सर्वे तौबीगी गनु हाइदना आई इसाना जिरीबाम प्रजा पुनमकी महुत सिंदना जिरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की माइगैदगी मोलुकचरी मतम कुइना कोविड लाइचर असिना मरम ओइरगा थेंगलोरबा महिसंगसिंग महाराष्ट्र सरकारना लागलिबा अगस्त की तांग 13 तगी हौरगा हांगदोगलगनि हाइख्रे कोविड की चनपथाप चपसाना ngaklага खुंगंगी मफम सिंगी महिसंगसिंगदा क्लास 5 तगिना क्लास 8 फावबा अदुगा शहर की मफम सिंगदना क्लास 8 तगिना क्लास 12 फावबा तांकक नाइना अगस्त की तांग 13 तगी हौरगनि हाइना महाराष्ट्र की महिमसिंगी मंत्री वर्षा गायकवाड़ना फोंदोखरे सिलचर मेडिकल कॉलेज लायंग संगदगी ngarang numidang wairamda thokiba covid ki update matungina layang sang asida haukiba pung 13 da covid laichar asina maram oiraga mioi ani laikidre laichar asina layang duna leiriba active case ki masingna humfu mathoini masigi manungda 13 na ICU da marina ventilator da aduga mioi 95 na oxygen support ta leiri haina layang sang asigi wangang loi Dr. Bhaskar Gupta na phongdokre रैपिड एंटीजेन टेस्ट गत 24 घंटाয় 3টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে এবং RT-PCR 4টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় দুইজন পেশেন্টের শিলচর মেডিকেল কলেজে মৃত্যু হয়েছে आसाम की याइफाई जुम्बाल लोइसेंग पुथोखिबा कोविड-19 बुलेटिन की मतुंगिना आसाम दंगरांग मियोय 54 की मसादा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबे थेंगनख्रे मसिगी मनुंगदा कासार जिला दगी 19 करिंगगंज जिला दगी मियोय 3 हाइलाकांदी जिला दगी मियोय 13 की मसादा पॉजिटिव ओइबे थेंगनख्रे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 0.95 ओइरी आसाम दंगरांग मियोय 13 लाइचर रसिन लैकिदबग लोइनना लैकिदबगी अपुनम मसिंग 5,453 सुख्रे मणिपुर की हक्सेल लोइसिंग थोप पाव मतुंगिना मियोय 892 की मसादा ngarang कोविड-19 पॉजिटिव ओइबे थेंगनख्रे लाइचर असिदगी मियोय 1,093 फदुना हनख्रे लायेंग चथदुना लैरिबा एक्टिव केस की मसिंगना 9,963 ni मणिपुर दंगरांग लाइचर असिना मियोय 13 लैकिदबग लोइनना अपुनबा लैकिदबगी मसिंग 1,419 सुख्रे अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना मिजोराम तमना चटकदबा पोचै पुबा गारी सिंगदा अथिंगबा पिबिदनबा आसाम की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा अपील तौरख्रे पुखरंबम सुशीलादा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना थागत वाही फोंदोख्रे सेलोइना लुपा लाख 15 अदुगा महाका चानबा थबक अमसु पीरगनि हाइख्रे साना खोनबगी लमदा पीबा ख्वाइदगी चावबा मना राजीव गांधी खेल रत्न मना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हाइना मिंथोनख्रे स्कूल फगलन से हाइबा मिशन से जिरीबाम ददी फागी ताहल्ले हाइना माहिरोइलुप MSF जिरीबाम ना फोंदोख्रे लंबी पाकथोकलपगा मरी लैनना थोरकपा चयेतनबदु जिरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन JDO ना पेनदबा फोंदोरख्रे मतम कुइना कोविड लाइचरना मरम ओरगा थिंगलुरबा भाईसंग सिंह महाराष्ट्र सरकारना
लाग्लिबा आगस्ट की तंग 13 हौरगा हांगदोक्लगनी अमसुंग आसाम दंगरांग नौना मियोय 54 की मसादा कोविड के अनुभव केस थेंगनख्रे लाइचर असिना पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 0.95 ओइरी लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाउ संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।